Tisoviwe, Arakelio Jesu Christa ZANUO, Niokopete Kelushia. Tie tisoja kesa pomakere hau mulaliedi. Uke penyo first sola likevi poti hau ngukile la ketezie kabi uke penyo first zesiawe. Chitiunu uko TSALI kinye kelipie Jehovah tselityo. Deri TSALINU lekedam hodze cheliko hesora kinye pomu kinye sepr kezasene. Arofe me modi uke penyo fe rubi kremerer baya. Pokinu akela kelie voryawe. Porbi atsekriu mu akela keliozo. Po adahu kerkriu arunye talilho. Ugo pete kezedi alamo Krista lanuzo talihau kelilidome. Krista lanuzo.
pete keze sia thaliri dile kevi tsali da nunu tsali khu hetinya tinye jisuki ketyo mene ho keze kelili do me tsali khu hetinya tinye Hallelujah, hallelujah. Gekhen chukapa kepinyapa nzatsemo bejetowe nibu no buti keviho kalabe hyogo tsati hyogo bu mengu shedi lavor heze wordi kemasaki hondo tola kelila nibu bejewe nzatsuke meyawe zabu zabu zayatsuke liutseleje anibu ajehova no ngobejedi chedo hyo ngombeje hyogo work lego ngombeje jabi hyo tsake liutsele somhagi no anibu hyo zemike kra nibu o nibu kitiki nunuri ke huba nzeki huba no ngombeje sokori zeba ke liutseleje nibu no ngombeje puri ke ki ke zendo tetsake ki ke zendo tyoke zogori pette hyo men rakrame di turisi momo no sokori ze tyoke liutseleje anibu ajehova hyo kala ke sabe mhotono la sewe no hyo ngombeje no anibu jehova hyo go ti zomodi toda ka za kola hyo ke jova be hyo go tje nibu kruski no zip kruke su sidi hyo go be bobo ke tsake masala sje nibu jehova sidi ke masara fake ko bunu nibu hyo go be bobo ke tsake chuke hyo tsa hyo khrila sa hyo ngombeje la sa ke lyo tse je hyo mengu di vorya we hyo THEJA mengu di
di voya we nipu Jehovah Jedo nipu Jehovah oh humie anipu Jehovah tsamuna di vorba me no ngomejidino oh kerali khabeu tsje anipu ugo visa hole ke dola nipu mengu di vorba do nipu no ungo ke zake ko je khabia sokori ndasa ke liu tsje nipu no ngomejidim hatho tsje anipu sakimpidi anipu humie tsamuna di kiti no ba humie ke tsakino z no sokori tie anipu ugo bu tie tisoza uzo shiri me humie jezale ke vi kono zo shiri uke tsu tu vidi ke meje ka za honori kerali khabe go tsdi ko bunuri za kele ke to ke ko khabe go tsje sidi ko bunu ugo ke tsaganda go bunuri anipu Jehovah kerali se ko tsdi ko bunu unra fu go ra tsdi nipu kerali se ko tske liu tsje sakin pidi thia nipu Jehovah no ngome jidi no humie nipu Jehovah o ke ni tu velerba me no ngome jidi sokori o ke ni tspa krasa ke liu tsje hugo dono nihobe no shoba we nipu Jehovah teza kuba we no tenu to ke belo no ne khabe ki ku sokori tsake liu tsje shidi ko bundu no lula le di no ginu nipu Jehovah unila le di la vodi ke pele ko no zedi ke pe ko di zatsa ke me yele mo zapu tsala ke to ke ko khalas be sokori tsala sa ke liu tsje mpe jewe Jehovah nipu Jehovah mpe jewe chedo no hyo ze ke balan pe jewe no hyo mi po za kruhisi je hyo tie nipu Jehovah hyo nyonyo ko Sunday school kore khaben pelesia hyo nyonyo ko mi ki de ki chubo vorbashi no so ko pette ko jabe so ko pette ko tsase ke liu tsle di ko bu o ko nyu ju no ai pun dia sit tuli di no sit tuli di share di no zapu mi bo tsdi lula vo ke liu tsle je jabe ko ke batha ko tsase ke liu tsle je ke batha ko bu hyo ke bo ko nyera le ke video no zo share ke ko je khabe ko tsase shidi ke batha ko bu no ri o ko nipu Jehovah ke ko ngole di no nipu nju ko petha di o ko ke ko ka sa ke ni ke sa ngola ke liu tsle je nipu pe je thowe nipu Jehovah puti po ma ke re ho khabe ho tsake sala ho ke theje sen ya we nipu no nipu purhi ke ki ke zon no天在不吃饭个东西做水，后面超市我的多儿什么，在不吃多儿什么，那时候弄多人在这个面是给留出来，你不别认为你不是给别的知道，还看侬，人舒服个东西做水，那这边把这个水果只是给留出来，这里吃的在菜市个多，在不吃这个多果只是给留出来的，你不是给别的那你不，哦，traffic 么好个把果人那我不是他这个商务的，哦，你不是说的那。ZHAPU tsake baha ko lari beje tho jabe ut tsake liu tsele ngu go ma ni bu Jehovah hyome ni bu higo ngu modi o ma thom hat sakori tsaba ni bu no jabe sakori pe te ko tsake liu tsele je higo vor ke le ko ni bu Jehovah mengu di vor ke le lam beje ni bu jabe pe te ko tsake liu tsele mu che do ani bu higo pastor ke VISATO ri khala bien pele la sia no ngo meji di na ni bu jabe pu tsake liu tsele po le KETHODIE KERÜSUO bunu nipu Jehovah boginu tsamu tepar le dino poke pukonu zo shiripe teno no pokhu hisa ke liu tsele hyogo bunu nipu Jehovah nipu ba tse phe di ren na ke zati hono ren na le di se hyo vie tse le dino anipu khawa ke da umban do pa di no anipu Jehovah ZHAPU tse le ke dola hyo ke lu no hyo de pus de sando hyo go ma tho ma tse ko no anipu ZHAPU tse le ke dola mi bun si le ke do ke ko khabe pe te ko tse ke liu tse le je ke hu theri no thela ke zo se me do ke phe tse le no di jisu ara ke liu za no the jamo ke khucha se ya we amen.
KETSUBOZOU D.BLOCK ZANUO KROTHO ZHAPU TSALI TSABE CHEDO NIPU TSEGESLA NIO PETE PIJIWE NIPU BUJABE NIO KEHOULUOÜ TSASAKELIU TSUNIE TENDE Ugo tie ABCC calendar nuliro ABKK KECHA isi mu tie u ABCC KEHOULUOÜ PETERI BKK Kese kola chaba mu ukresar ko shiro kresar department harha kese hato cheko regradi ke chati ba ke cha susu chaba we mu che do uko susu arkrakini susu chili do bogta sandin he pastor ke pesism hedi uke hu chapro cheke vor kreto na kro po kendeda nu po ti vo ke ta susu chili ndun he temoze kiti ki nu for lidi ndu uko pastor bu ke krunye sokosa kese ke chili 저도 보조 디토노 무 우케 크리미고라 차켈리티 소서 칠리도 우케 후크르츠케바 아프크리시 포티호 쇼메제 보라지 무 포치리 케츠키누 포테케게 저소서 차바웨 우고 게후브리니 키크루고 키티키누시 키크루라 차바 무체도리 케제 포크라켈리 소서 칠리도 무 아포비알리 시로 운노 우츠노고 우케비 토세디 포테케 케츠소서 츠지웨 살라 우고 키크루나리 차케츠소서 칠리데웨 하키 우케 후크르츠케바 아조케 헤노 리 쇼메제 케츠소서 칠리 포티호 쇼로모 보라지 po ketsuki nu vodi potike ke tsa so chidi la ki nu vogi ta so sisha de po shome jeba ke tsa so chide sala ko chedo azoke he no lai cha cha uno no utsuno go uteke ke ba ki kuri rakra ke ni so chini do chedo ke cha nu na ko nu ni bubu ugo khrise ke ni chili tin za sashi uke hu nu THEJA KROTHO shiri chedo Kohima Council THEJA KROTHO mu Pesocha Baptist Church Council THEJA KROTHO ke zedike je pobozunu tsali ke hubo ke seshiri ko chujapu chodo ke de musala ko mhato che holari rakrakili so chili do ke ze nun ha ko chage tsutiu nu nyuko bu nyo banu CZD uko suchidi ke chacha go chake shinu ke chaha tudi nyuko bu ke ze ke khoyadi pothelanu ke nu fredi amen so uko pukili so chili do mu uko nipu mhozunu CZD body abu ke chanu jago se her kroli do me ke mesato ke krini pu jehova nipu no hyoko nzaki ke shiki no hyo fe khoshiya hyoko mfuki shiki no hyoko bu nguliya hyoko nipu miki pule ki rem hitsu su sevo mozundu su ke shiki nipu no hyoko pi su tufliya hyoko chedo nipu hyoko ke cha mengo hako tufdi nipu krista ki hu ke ze ke khoyadi nunza hako hapi increase pinu for yawe no nipu heko ke charan tsudi medo chipi heko tsushi tie nipu ABCC ke huenu he krisar mi ko rakra ke choti botse ke soti honu nipu heko krista ke huri he krisar ke semi ko la chadi mbum hasim hale khapi he krisar kata mi go tchi ringi chayawe ke si ke le khapi u tshli nongu ya ke jao krisar kata mi ko bungudi nun ke bau pie ko nun chidi he krisar mi ko seli ke tola no tie bikeke ke sego pette no kruhisi he krisar mi ko bu ni pu seye ke vipo ke cha ni ngo bu krata chidi shir ne ke cha he ko su menguya ti ki jwi he krisar mi ko japu pe ka wa do di ni pu ko ni pu pen ne ke cha su chjwi musla he ko tie ni pu krisar mi ko zevon kruspin su chjwi he ke charan ne pe he krisar mi ko gishdi u ko ke pe he ke je ho no ko ke le khapi go chali ro pu ke lu no ke chaji ke je no ni pu u ko chepe hila shi u ko bu ko ke li ngudi nke mi tho chau nu lu la shi ke tola nipu no tien ro fu bu he krisar mi ko krisha chepe hui chepe cho shi din ki chayawe jo nipu je do nipu he ko bu nipu nginu thenu ke lingulia ke chekem hidi ke ze ke nu fredi dia thono ki kuri khapiem peleya nipu no punu tsike ba siba puzu ke ku no siba nipu popire ke ba no siba der nipu no pu vmu heli ke vi no thi ke ko khapie potsu shi nipu mhar ke tsobadinu mhodzunu jodan le ke vinuri no pokele ke meto peter goshdi pubo haugi no picha nipu kokelies picha su
belali ZHAPU chidin THEJA kivi no PHIZO no THEJA charunbe poke krimi go pette chosji tu ke belo THEJA ko se bakili chidi chedi ki kru hori kapim pelea poki kru zomo ni pu temeke krati soja hori tenu ke shotir ze ke se bamu kishi no so ko si pen no bali dine ubu nginu ke lingulichi Kesho ke meje chike chiko la chake shizedi bava da hono he ko chido afu krushiri kapim pelia ipu no pokere ko siba no popo nizi ke chiko no nguba ipu pobuno ki zere ve haunu kikim hege chipo no nipu potala chidashi no susu met donli de monoti soja goi propie potsha musula pubu nipu no pola chike shiti soja susa nipu nginu ke linguli di so ko so toni ke tola no ti heke charu ne be potsha chi nipu no apovia les oshi pono no putsunogo nipu ko bunu shi nipu kapiem pelelidi nginu kerlinguli mu medono thaligedo no ki kru ha kruhisichi lo bu he krutchvor ki hu krutchvor ke balam pe sibawi nipu no thie thejabu ki kru hanu bali ke kobu ki kru ha ze banki lichnichi azo ke pheno shi kapiem pelia nipu he ki hu krutch he krona ha ke lulam pe siwi ukobu krista ke si zofu pochdi ke cha zofu pochdi thie ki kru kruzomo ki hu krich maya ke chalam pe si ho nipu uko japu gola ke THEJA kapinchia tieni po he ki hukrmi ke krahidi ZHAPU tatsme jidi kiti ki nunu uteki ke jchve ni po no ko pe no balidi medo kem heliro daru ki leke chugo bunri nke ko ki nu ke vorsh ho so sui kapi go tsmo gi shiji uteki ke je unono utsuno ko ut ke teke mi ko bunu shiwi ndo ke vi nke leke vi sidi ni po utsun ti unri ukruhi khoyali ki vi no ni po THEJA so sui kapi uki krunu ni po unono no pette so shje di hetie ni po ke sho ke meji tsike zumi pette kapim pelia ni po he go puti tsole muri tie homie ke tsike ne tsdi about tsne judo homie vo ke tsiki nu ba we ni po no ni po tie THEJA bu so ko so shdi nu obo tsne meji ti unri nr krali ke vi ni po nzakili ke vi ke ko kapi tsi tsike sho ho shya ka zao ke pen fusion no ke mer khasya ka za ke pen fusion no so la he ko tie ni po Kemere ni pu su bu ha ko tsoji kerli bu ha ko tsoshi je di he ko ken ru krista za du chas ji we ni pu ji do he ki hunu thep ko krotho shiri vodi ni pu tsali ki hunu ke pe krodi mize ke krotho di japu chji no ni pu ke ro ko ha bu no vodi mi hani ke vi me encourage lik vi no kris ji o ko tsali ki hu ha hanu ni pu nzabu za yi chli ji ha gi no thep mi bu ke krotho ke chri thenu me sakoli thep mi krotho go buri me ti sakoli me mi sakoli ke THEJA krupye go tsuchi nipu Jehovah miche ke vinguli di nipu tefame krotho go bunu lao nipu to ki hunu foge chiki nipu lavodi ki hunu shui nipu ukobu krota ki vichli ki vi ki krunure nipu krota ki vichli ki vi noti heka char nipu go gi shishi kerso ti haune nipu heko nun ha go kapye mhojun shishide nipu heke THEJA kapyen chiya ki krila mun hen pelle ke le ha nipu no susur huchiya muno heke char nsa ke tsala ke THEJA kapien chshi yawe zabu zan ye chli chi teteru ke THEJA pen chdi Jesus Christ hakini zone chase yawe amen ugo chi ha kapien ni pu zge zti su chli de mo KEHOULUOÜ go nyo pe ji record de me THEJA ke pen fa tsi le do ke krini pu Jehova he ko no sho ke tsi honu ni pu no japi hit ke sha ki su ki ni THEJA ha ko ri set ho zun vo do di he ko do zli we no ni pu ka shi ke to pe tem ho THEJA bo ba li lyo chu shi ke to pe te bu THEJA nguli mu je do ni pu he ko ki su ki ni zo mo he ko ke lu ho se vom ho zun de shi ya no li li di se nza ye ni pu so pe sha ke lu tsi li ji jisu zan ne cha se ya we amen Hacha group city ke pesi ke le su se tsli do ugo pesi vor ke tskem hidi ndu ha ke hanu uke hunu no GLS ke hu su su pe balie ke hu krata mi ko mi ke kari vorsa mi ke kari vorsa li mode deri vor ke le pette go mi hete tha ke jeza vor li di he go ndu ke hu pe uni se li ha ke kranu uchile
ma honu olar res he ke tsakem he dem hakrobri le ka sala ke lis sa chli mu phathot tsake le tsagola ni pu thi ji shya we ti uki hunu kisikia kropo la forgie musla hakwa se ke pesisha mu ni bu ni ke chanu kisikia tsoto ke ba ukresar ko shiri shiroki kurivar kraba mu rakra ke liye zedi kia tisojan herivore hakeha u hesje ke chari se pesisha vor ke zed yoba za sen he october zakir ke ni ubc ni nu kin he baroki uki hu tsa prefer de jono mu VIMEZO ni kia tsodoje mu sala ki hu puri uni la chaba mu vo uni hesaji october zakir kinye baroki de jono liro ani puno chole mu let ke vis se na nika uni no fede mu VIMEZO liro Mr and Mrs Chizo ke hyo uni haki hanu ki yatsle liro kodi heritage all DC bangalo nu keba podi potie ki reception so bado sala so krabali so she october zakir tepa so she dio bado nu uki hu tsa problem hello kyo tungo mu kyo chano uniri kodi lota baptist church nu baroki uniki ya so chida mu reception liro heritage all dc banglo nu do sala hello lari chabachi october zame pe pon here uki hutsa prokini villa bizo mu kikrusenyo villa bizo liro nilhu mu vikoni eteno unyeno de mu kikruseno liro kenuri mu le ralhu le unyeno fode unye ki ya hakeha ne baroki bakeli sese chinde do mu bapudi potiro kodi heritage all dc bangalore nu reception susabado sala ki ya hako hala chaba mu ukrisara ki ya chado ke bago rakrabaji ke cha sususe pesisia october za seren here uki hu 49th UBC Foundation mu Thanksgiving Day susabado ho salanyo ko ki hu bari uko DJ hedie tepfogeta ke THEJA ki hu haki hanu ki hu do sala Khise Kerüsuo ki hu nu uko pastor bu ni pu di se ja pu chashada mu ke THEJA ka ke sha susri ba do sala ni ki hu bari susur krabadi ke THEJA ma thos ko se chige to mi le ba levi so shi han hi ke hu ke li shi uko ke zedi ke ni he susri ke se shi de ke krotho do mu phatho che ha ko hala chaba je ke se pesisia nyo pishi Potike vi hola o ke penyofe siro ke hu program cheke ko bejiwe chedo DIEKEPU lesson mejidi ke tholese Filipiko tu THEJA kusoku ponunu tafu ko to president Paul haro krekenidi sera ponu nguledo Filipiko die ponunu tafu Sala azeko ay krimu mengu tuyakazako akenikomu akeditsreko nyeko nyepu nunu meti thazoliche akheko tarhokesa a yuwodiemu suntuke unyebu nyepu nunu nubo tsazoli nudi hseya o muhari a KROTHO 시지가 안부 테누 하니 크루히 사스누 부스야 운예 클레멘무 아제 파체야가자 게힐레스 다누 우자 툴레카타고리제 델리케비 레토누 우헤츠디 아크루히 피조절라 니코 니푸 누누 니니시 뇰레 아케 부세푸리 니 뇰졸레 NINO kemeneu temie ke hupo nuba NINO kemeneu temie ke hupo buri silije nipu penyobate haporile NINO kemeje he derim hake hupo nuri o ke penyova THEJA di ni topfoko pu chamu melobazole
Siliro uke penyofe nune ke sikele peteki rekakachu to Krista Jesu nunu nyeko nu nyeko medoko regose balityo telanu akreko amhake hupori ketho kachuko hake hupori terhu kachuko hake hupori meje kachuko hake hupori mesai kachuko hake hupori zivie kachuko hake hupori pupevili keviko mu virekre zochumu telekeviko honiero soko lebazoliche nyeko akinu siliketa mu leleketa ko jiu aginu reneliemu ngowaketao nyeko hasoko tsezolie siro ukepenyofe nuneu nyezeto leto tseketo nze pastor WhatsApp peta gasu nu je do pulpit purhi kri ge zo bogung ga ba ha je pu de ugo UBC la pulpit ha pu manis se ge za ni go ngu shi di ra ba do ti je ke DMS va ga gi John Knox ge za Scottish Presbyterian theologian writer pastor mu reformer kemiat thomye poe pu ge za I have never once feared the devil but I tremble every time I enter the pulpit you see ti do di ha le ka sa se ba ke pano fa die pulpit nu se ga za ha ke pano fa se pa za si ha ga za mu ha po ma ni ge za su ha ka ba we mu KETHODIE se ga za do di u me se vo ro u ke cha bo se cha si ya ga zo ro ni pu no kim he ga za di bo se he ke hu ru se na ba ga ke zo su se u ke cha si ya muji wazo shiri su se chaba ke kri mori chitiu nu ugo teje go tabi thore mu teje ke thozo shiri ke me dazo shiri ugo social media go no teje lu hau ha tadi themye go bu unu ke hu ke ro chaga da unu ke meje ga da unu hili mo ga da si ga ti bu na ba za ho vo ga da gi ugo social media no ni chu mi pe je ga wa je go bori ta se di themye go bu unu ke meje se ga za ri sa government ki zatiri response ko par leski zatiri ugo mikrunyo go buri menyo samor shogada sigeza tu petari ugo kekrimori mikrunyo go unu reli me ka zati bo zeke sewade hai ga zati bo no ba mo kepnof ki chaga ba ki philippi ko die soru suha archvor ha puri le ni nu ke meje he Deri mhake hu ponuri u ke penyo fa thezidi nyo chofu go pu chamu me loba zolie isi unu ke meje ga ki mhidi penna le to ga ga ka choga sigi ke penno fa di hawa nu me chme chi di nguli sala awa se ke za do di ado juba deri ke penyo fa verse soru zo ke mo me ya ko ga zo bonu ar chla ga zo so haricha sala a verse soru mo ba ro ke penyo fa verse bonu nu thefa petu abu moho arts ka salasa mu arts ka salaga sa mu phake kranu ubunu ke hula zo shiri mu ke pele mela zo shiri halle ka sa ke le so achwe philippi ko die ponunu thefa chi do phke le so anu mostly ro pole filipino ke pele ke hubu metti tha ke le mu ke je poch ta tha ke le Kehou bo chile go la pwe diekro bo se di Kehou hau ha tar hosa ugo 2023 jiu parli liro ugo 50 years golden jubilee su havorje mu ugo Kehou di bo liro together in Christ musla pole filiku pigo bo ke je meti thale mor so ke je poch thale mor so ke je dia ho ha u Kehou la pochani se ni ke so harile mu Tie ugo Philippi go die ponunu thefa wa mostly ro poli ro metti thagele munu poche kele ha se ke hu tar hogba so hanguli Paul is making a wider appeal for the church to be united and strong mu
verse ponunu te fa wa pet zedi mo voshli ro pole cha tenye nunu chusli je is action words tenye sidi poe Philippi ko ke hu che ke ngulie kiriu li ro verse ponungu gilie nyepu ginu metti thale isi stand firm in the Lord kinyo li ro nyepu ginu pochabalie verse kinino be one in the Lord seuli ro nyepu ginu unibalie verse dienungu gilie be joyful in the Lord diuli ro nyepu ginu nyo mennelie ugo verse pengunungu gilie be gentle in the Lord penguli ro nyepu mozunu ununugo sevoshle submit to the Lord in prayer katsu suhapula soruli ro nyepu vigo ukellenu lesibalie isi think about the things of the Lord Sasie tenyu verse tefanungu gilie nyepu diezenu hushle obey the Lord isi pole cha tenye chishnu gaze action verbs words ha ko ha sidi Philippi ko ke hu chesa mo haileli ro ke hu meti thalegi vi ke je poch thalegi vi so ha pusha mo che do ugo ke krinunu poti se sewa modi cha thini ha go ha mo sona tha kiriu li ro ni pu ginu meti thagili verse ponungu gilie standing firm in the Lord sla azego akriya ke jago mu mengu to ya ke jago akinigo mu akidichrego nigo ni pu nunu meti thazoli che isi akriko isi la de therefore isi sala therefore pochae tie pu ga ba haw haliro hamodz pu ga sham hapoze ke khege ba swanguli do ugo di pu ga sala idi sedeyamo therefore idi ugo di pu ga swa sedeyamo therefore sala pochae hamodz habo pushde mo tie pu do ga ba haw ha ke khege ba swanguli musu mohogeshiki hamodzu chapter 7 verse mefe ponungu gilie deri we tigi temyede isi mu sunu kelagli unipu Jesu Christala ke vorfe terfba we are citizens of heaven therefore stand firm ke jesu hanu parba kidi bola Philippi go bu metti thalin Filipino ke hubu metti thalinu baga ke ugo Philippi go ke hu po situation go ugo ti mo hasli ro Rome go bu ugo petche ba ke hubo cha ke pele mi go Rome go bu ugo petche ba la metti thalinu ke jo pusha sizo go mo pelle ke mo juda mi go bu ugo pesse ke jala pressured by unsaved Judaizers so sie Christa si ke mo juda ke mo mi go bu ugo ke vaba ga dala pressed by Gentile unbelievers so sie ke hu ke nuru heli mo baga dala partitioned by division Philippi ko ke hu sala pole ha go pe tenuri metti thale mo so ga jesu ha se Philippi ko ke hu ki pusha Greek no apo dio mo hosa metti thale che stand firm ke dia ha mo hosli ro stekete ke dia bonu parba stekete en kurio nyepu ginu meti thazoliche en kurio pochai in the Lord stekete ke diawali ro chpahi me boy te herchzudi pungum me bu pope kawa dobada dere poe mrmdi khasham ga ba surrender cham ga ba chpahi suha ke leunu parba si stekete ke diawali ro sala kepele kathowe metti thazli morsho kemeji ga re thorba zo shiri do phi re thorba zo shiri us sege je ke hubo phir zo shiri metti thali morsho ge so hanu parba deri ugo metti thali je ge so ha se pothela chwaro chimode stand firm ge so ha ke hu bori pulivi deri pole pu ge in the Lord en curious ni pu ginu isi ugo ke hu bori siba u kevi ke konunu we metti thali genza we cannot stand firm by ourselves and by our own strength. And that is why Paul says, en kurio in the Lord. Tejebo ke pusho tiche great nebodi great dadi hisro thini vogadagi 1867 years ago AD 155 che Polycarp ke thimi bo ke hukrta mi boe Smyrna ke herna bonu boe ke hukrta ke mi yemi bo tsba mo Polycarp hawali ro Johann Apostolo Jenu
Krista sikile themibo mu poe ke hu krata ke vi thomibo chba how tiu nu romie ko ke di ue chpahi mi ke chesi di po tebevo po dukriwa do di po pira po zepira sidi po bunu stadium nu thatcho go bu po dukriwa do di po nebie po stadium no kasu do po ke de sidi po bunu po ke peleu khawali je ke chu hapu deri poe pu ga you threaten me with fire po tebie natcho go bu po chledo moro po thewa do ke chu hase po ke de mu poe pu ga you threaten me with fire that burns for 1 hour but will soon be quenched for you are ignorant of the fire of the coming judgment and eternal punishment stored up for the ungodly. Why do you delay? Do what you want. Idi poe pushe. Ni go chdo ga ba chwali je ge zo ha pushe. Sidi romi go chpahi go donu ke ra chp ga ba pu ki pula ga I swear I will let you go. Renounce Christ. Christa me liwa le je mbu joda dole ge zo ha se pu ki pula ja. De Polycarp pula ga 86 years I have served him and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? You see. Tichi he te tasuru a ni pu liecha pue ha porichi ke krosmo kimidi apo me liwada ke ju ha pu mu pue romi ko chpa hi ko po power di po thewa je. Kim he di Krista mie ke pele mie metti thalidoga leslirom ha kiburu ke vi ke kono nuchli genza. Ni pu ginu zo mu Polycarp ZHAPU ha lesdi ni pu lano kristalano poe ke te for krzo ke junguli di poe po ZHAPU chega sa suha lebawe sla ugo pula ke sejo serpo surunu pu ga mosai ju swagi pu ga metilie mu tefulie be strong and courageous michi here do not be afraid mu ugo prita here or be terrified because ke krilamon the Lord goes with you. Jehovah ni ke penyo fe ni ze vozuto isi. Michi he tefulie ke zo hase potela chwa mode ke kelamo no ni puen ze tyozoto isi. Sala chakriu. Ke pele ke huwe ki midi metti mu ke ze pochla thalidoga. Ni pu ginu metti thakeli ginu zodo by standing firm in the Lord. Chakeniu ni pu ginu pochba kelie being one in the Lord. Verse Kenyano. Iwodia musuntuki unibu nipu nu bochazolinu di hashia. Verse Senu. Mohare akretoketo. Anbu tenu hanye krohi sashanu pushia. Unye Clement mu azem hachia gaja kehri lesadanu. Uzatu li category ze delikivi le tonu. Riechadi akrohi PHIZO chala isi. Pue Kehou no kratami mekenie. Tenumi mekenie tesa pusha. Iwodia musuntike. Unyebu kidi bola unye ke nurhele mobada shi suha simode. Diri krita hani habu ke ze nu pochle nu gaza suha poe seketa holasha. Kidi bola ke nurhele mobada shi simo. Diri tenu hani hae Paul zedi Clement zedi delegivi le thonu uja ke vi thomi chgaza suha pu. Salano church members zogamo unye ke hunu krita chgaba. Paul zedi delegivi le thonu uja ke vi thomi chgaba temi bikini de. Ke hu krita mi mekini ke nurhele mobagata ha pusha. Mo die hanu segezo liro nu pochegele hawaliro auto pronin geze di hawase musuliro puti petenu continually being of the same mind geze sohapu mu hawaliro krista ginu ni pu ginu chiligi vim hathobozo ugo de katholese ka saunu krista we potsu geze sohapu mu kepelemi go themo geze sohapu. Christ is the head of the church and we are the body. Ni goto recipe tem ye boy potsu chi modaro pomo potope me dotsadaya upi uje umhato pette ke krovadaya potsu putu ba moshe skim he kristaubu potsu chili moliro we ke krova temo zo we ume dotsada zo ke krovada zo ke nurheli mogaza tsada zo mu pole pu ga kristaubu potsu chili nu gaza suhaliro being of the same mind keze ni pu ginu kele pochegele suha pu bare
keze kele pochagele being of the same thought same mind how ha themezo wet sere thor deri nyepu nunu isilade pole mu ugo efesa go sorupo nuri pugaja hichunyogo niko nyepu nunu nyekrunyogo diezeli je isi athozuri chiri menyo chabazo mu mikrunyo chagazono dieze chagaza hawa ki deburi reshi siba salano pole pugaja nyepu nunu nyekrunyogo diezeli je nton ke konunu su hapuba modede nyepu nunu in the Lord salano ugo chapter kenye hamhozum hosilio pole Philippi ko kipugaza chapter kenye verse senu nye to nye jaza ke lemu ko methogaza nunum ha porichi he isi do nothing out of selfish ambition deri nye cheke nyolidi ke krimia se nye ki viko gaza lelie siro nye ke hupori nye to nye ke nirbi leta hidi ke krimia reliri erkalie verse pengunu Christa Jesu nu lepienye ko nu soset yolie have the same mind as that of Christ. Paul le hawa hapu bade have the same mind as that of Christ. Christa Jesu nu lepienye ko nu soset yolie mu Christa e kim hidi su ha chasaga iliro poe u ke penyo for hiuzo shiri u ke penyo for ze ke thededi potyo polam ha porichmo he did not do anything for his own benefit deri po potyo pochepe zlie mi mi richa temi me vidi penyolie mo temi richa fudi potyo pochka nyolie sidi ke siega zori die zecho di ta cruz secho isi jisue pochka nyoga sa ha pubate slanu ni pula kenu religie ke zo pol ha pubate utyo ukivi ke konunu hake hu borichi pitaro themezo gazala kenur helie mogaza tinida ya de nipu nunu kenur helie be one in the Lord kepele ke huwe ki miri meti mu ke je poch thali doga hanusi ke liye nipu ginu kenur helie di pochba ke liye so hangulie chaseu nipu ginu uniba ke liye being joyful in the Lord verse dienu pole pu ke niego nipu nunu ni si tiolie rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. You see. Ugo siba Philippi ko lesa hawali ro Paul kenito lesa po ke suha puya. It is one of Paul's happiest letters. Kehu hawae Paul sekete fus sekesa jeri ugo siba mu Unili je ke diao ha vaker suru ke je tugaba so hangulie 16 times in this short letter. Pole le thotsova ke zunu ke meje ke zri je ke se ke sie ke zri je ke se ha ke meje ke za ke niri je ke se deri ha ko petenuri poe Krista ginu po nigaba ha pula la ke za lesa ha ngulie mu lesa ha tu ke za ugo ha po lesa mo so liro poe ke die ki nunu lesa ha tu ke sa swari lesa ke poe ke die ki nunu ke di mi bo chdi poe lesa ha tu ba mu swari lesa liro po chani se sala pol pu ke ba liro Krista ginu ke vor ke ni ha liro ha puri chkho wa le gen za ga za ke ni su ha pu ba de tenu nunu po nunu ke par ke ni su ha pu ba de salano mi po pu ga za die bor ka ba happiness is based on what is happening around us but joy is based on what is happening within us ke ni su ha chu pu ki za di ke ni li ro chazu kim hi ba shi su ha ginu par ya deri ke ni ke tho ki ju bi u zlia ke mo ke ni su ha li ro tenu nunu Krista ginu undi ke ba so hanu parya salano pole pu ke za ni go ni pu nunu ni si tiolie rejoice in the Lord always poe pu la ke za a ke pu si puri ni si tiolie isi ugo chapter 4 verse January pole pu ke za a ni si di ni ola chabaya ho isi chapter 4 verse ke tha thanuri poe pu ke za ni go deligivi ZHAPU chabaya ga za si de ani seba ho e ke za sorry pula de sia chapter 4 verse me fe pengu chapter kini verse kini nui pole ni go je si di a ani thorba ho ke za sorry pula
poe ponni ke za thenu nunu ke par ke ni so ha pulala ke za so ha che hapo a ho ha pragabagi hapo ala interesting se ke za boli ro pole sedde ke so Philippi ko ke hu ha li ro ke ni how ha nu sedde par ke za so hari silie mu interesting ugom ha ke choko ker sorunu pol mu sila unie tebe ke die chowa Filipino sidi unie versa unie ve pesho sewa unie ke die chagaba dono unie kisotilo unie chamezie ke za chomono unie ni seri ke penofa thezi ke za tsali che ke za ke cha che ke za chbada mu ugo theze upula hode deri ugo theze hanunu sigile pole mu sila unie nidi ke cha che ga ba tsali che ga ba halanu jailerwe Krista sigile por bizo ke mo po ki krupete Krista sigile mu zulu fegile jesu ha ugo siba machke cheko kersunu mu hanunu ki kru hanunu sededi Philippi ko ke hu sedde ke jesu ha peleya sala theze mo hovoro ke ni nunu ke par hawa se ZHAPU che ke sunu ke hu hawa sedde ke le so haringulewe ke pelle ke huwe ki miri metimu ke je poch thale doga how can the church be strong and united ni pu ginu uniba ke le so ginu zo chadiu ni pu mahodi ernyomen ne likhe be gentle in the Lord verse pengunungu gile ninu ke meneu themie ke hubo buri siliche ni pu penyo bade let your gentleness be evident to all the Lord is near gentleness ke diawali ro epakes ke diawa se Greek nuliro mu hawa te Catholic ke saunu diawa epakes ke diawali ro tetsa dienu ngulie poliro Timothy ko kirio se senu pole ke HRÜKHIELHOU me go bu ke meze ke meluchda modi muri violent da modi ernyo men neleje ke so hapusha sesie tita se ke nienu pole ke hunu krta me go bu men nelinu gaza mu utsakanyo sunu gaza umezu se ke riu chwa modi utsakanyo bie umezu chikanyo bie ernyo men nelinu gaza so hapusha epakes ke die so hasela sesie Jacob se ke senu Jacobe ernyo men ne gaza hawhaliro Krista kinu ke vorm hasi ginu paria gaza so hari pulasa this gentleness comes from the wisdom that comes from God gaza so hapulasa mo diuliro ugo Philippi ko chapter die verse pengunungu kili hawanu se parslak Catholic nu tetsa dinu ngu kili hawa hapu bade commentary Bible commentary mohogavogi verse hawa zepu gaza hai gezo borngule epakes gets diawha it describes a person who does not always insist on every right of letter or law or custom. It stands for the spirit or attitude that does not seek to retaliate. It denotes one's willingness to give and take instead of always standing rigidly on one's right. This is the person who is yielding his rights and is therefore gentle, kind, courteous, tolerant, or as one has described it, exhibits a sweet reasonableness or an ability to extend to others the kindly consideration one would wish to receive themselves. This person is not spineless, but selfless. Hauha, pochanitor. KETHODIE pugaba, ernyo men negelie epakes ketsa diawaliro, temyewe, tejo medzi bido isiyamo. Miemese chudo yamo. Umejo sedi ke jao chudo yamo. Deri umeju kapie, uchika nyobie nyepu pelewaya. Mutemya hawe, tachagazu mon potiopo se geriu chayamo. The epakes person, the gentle person, is not spineless, but selfless. Mo pole pugaza nyepu voge to tiu penyoba katala nyogo menyolije ernyolige ke so hapusha. Ogo diligi tsali danu tali bot sabaya gaza. Turn your eyes upon Jesus.
look full in His wonderful grace. Jisu kitsa mo holie po zie mo ho terliche po ke zie ki vi pette pie nvashoro no ki jevie nu mun mo tatyo isi. The things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kepele ke huwe kim hidi metti mu ke je porcha thalidoga. How can the church be strong and united? Chadiu ni pu mohodi poginu nyo men nelike. Chapengu liro ni pu moza ka chanu ununugo sevoshile. Submit to the Lord in prayer. Verse sorunungu gilem ha porile ni nuke meje. Derim hake hu punuri uke panyofa tezidi ni tsofugo pu chamu men lobazole. In everything present your requests to God. Poti hovagagi uke hu library nu KECHA lesada ketsuyobo praba musunu sigile. What is prayer? KECHA ikidubuga kiriu liro tenu ke those ni pogi pugasha honest expression of our heart to God. Kinyu liro upette khabe ke panyo fatsagasha complete surrender to God. Seuli ro ukhabe ke panyo fat chau no sigile. Aligning ourselves to God's will. Suwe ke chawe isi. Mu pole pu gajam hake hu ponuri utsofugo se nyepu mojunu khashlie isi. Present your requests to God. Ugo mi ke kari ke chat sagazunu ke penyo fugi chagazunu poko mansabadaya. Nde. Ke penyo fazidi negotiate sabadaya. Nyepu no how tsusumo de some hasaje. Idi ugo ke penyo fa challenge sagazat sabadaya. Deri pole pu gaja nye tsofugo se nyepu mojunu khashlie isi. Lay before the Lord. Pocha has surrendered chagasa suhapu bare. Salanu look mefe kinye hidye kinyenu jisue get chachagazunu model kevi tobose ugo peki gesa getsemane ziu nu pue get chachagaza. Apo me doliro akinu te hi how hachawaje. Deri ame domona me do cheleje isi. Not my will but your will be done. That is prayer. Mati suru ker no ipulagaza nke diu tsvolije kitza hari pie tigi kimhi ni tselije. Let your will be done on earth as it is in heaven. Dr. E. Stanley Jones kaza boy pugaza prayer is surrender. Surrender to the will of God and cooperation with that will. If I throw out an anchor from the boat and catch hold of the shore and pull, do I pull the shore to me or do I pull myself to the shore? Prayer is not pulling God to my will, but the aligning of my will to the will of God. Isi. KECHA u katsi gesha su hazo. Katsi bie nipu me donu musu cheze dodi u pepigile su hazo. Boy pugaza rubonu hake mesibo ke lubie ti sonu cheseliro. Ti so teshabie akitza valiamo mo ateshabie ti so valiaga. KECHA ke penyofa teshabi akitsa chigile mona ateshabi ke penyofa kitsa chigile suhazo isi. How can the church be strong and united? Ke pele ke huwe kim hidi metti mu ke je porche thalidoga hanungu gile ni pu modze ke chanu ununugo sevok shigile ginuzo by submitting and surrendering to the Lord everything in prayer. Soruli ro nipu viego ukelenu lebagile verse thanu telanu akhigo hake hupori ke thojogo hake hupori te ruojogo hake hupori mezojogo hake hupori mesajogo hake hupori ziviojogo hake hupori pupe vilie ke vigo mu vir krozoga jogo mu chelie ke vi ho niro suko lebazolije isi. Think about such things. Whatever is true, noble, pure, lovely, admirable, if anything is excellent, think about such things. Jonathan Edwards, an American revivalist preacher, theologian, the ideas and images in men's minds are invisible powers that constantly govern and control them. Lesi baya gazagwe nguya ke mo ke kochdi ukelhu ke khase bayashi ukellenu kidibo bashi suha me yethor ga suha pusha ukellenu kidibo bashi suwe uke khawaya suwe usebaya
Salam hasi DMFS se theni nu pugaza ke krila mon po nu ki dipo leashi pue smiezo. For as he thinks in his heart, so is he. Kepuma sin hawa lesaliro peteri u kellenu nu sedeya. Mie porivo krabadi mori chizu divo ma ke shot sadaya mo deri ha polle ke se hawa ginu sedeya. Sala ke panyafa milina liro u kellenu satanze ke therga junu koleria morsho. If we want to grow in godliness, we have to win the battle over sin in our mind, in our thoughts. Unhi chutigi diebo pusi ge so har krabaya ke pathamigo that the idle mind is the devil's workshop. Isi nigo so har kraba meche. U kellesem hapori seba modaro English nu jobless isia. Sidaro satan bunu hatchli gi THEJA suha krabie potsuwa gada ZHAPU hawaki debori ke thoshi KEHOU kepele KEHOU kidibo se u kellenu khabaga mili uzo shiri KEHOU zuchi kidibo we kidibo lepe krabaga ke so ha u ke so pressure hajiki u KEHOU meeting katamyo meeting se gabati bono KETSHE sidi u dikon me boy di hai ke so pusa mu uchese boy pugaza ugo potiga krasa meeting se gazunu projects ko administrative affairs ko physical development ha ko ha ki pu pe krabada mo kishi ha idi boy pusa sidi ugo rofa ke theke nyepu ke panafe ponu nuya ga ma to ha ko ile pe kramo se de la KETSHE pe kramo se de la ha ke po su ha sidi krata he ko ke kri ko cheba KEHOU boy ki midi me timu ke je po chathali doga ha ke chosoliro pole puke nyepu viego ukelenu lesi bagile ginuzo by thinking about the things of God, filling our thoughts and our minds with the things of God. Chathenyo mu thelao nyepu diezenu lushikile verse thefanu puke ja pole niego akinu siligata mu lelegata go chiu aginu ernulie mu nguwa katao niego mhasuko chozolie siro ke penyefu nuneu niezetolito. Whatever you have learned or received or heard from me, put it into practice. Nieko hakoha chezezoli isi. Pole pugaza korin bieko keriu kerpo po no pugaza a Christa dorelia kejatui niekori adoreli lije. Follow my example as I follow Christ isi. Hapo ernagelie sigelie legelie ngugelie kiri nyepu Jesu Christa diese chegele how meye go ga so hapu bade ugo ukehunu pulpit num habo ukratami go pastor go shim habo puse ga so waliro ukehu bunu rn ga so har bizo ke mo diese chegele kehu bo chje ga so ase putti petenu ho chebaya mu pole ha hapu bade Johan Kiriu se ke thanu pugaza anyunyogo ufe udienunu zomonam hatho muke thonunu honi ho khileke. Let us not love in word or talk, but in deeds and actions and in truth. You see, Jacob po mefe kini nupula gaza deri kerna bizodi utyo usepenya dio kejami mona dio chemu zia kejami tsilike. Be doers of the word, not just hearers, deceiving ourselves. Erna wadi kawaro, erna wadi diezetsle modaro kenyam yadazo gaza Jacob su hapusha. A.W. Tozer gaza Christian theologian preacher me yes gaza bobaya. Poelesa da katusa mu poelesa da yobo tu gaza on worship and entertainment. Igaza lesa da yobo tu gaza nu poe hai gaza bopusha. Christians don't tell lies, but they go to church and sing them. Krista mi ko me dapu ya mo she. Deri ko ke hokino vodi tsali chidi me dabara ya she. Uche se gaza diebode, u challenge se gaza diebode. Kepelle mi ko e diese chegele so ha mi ye ko bagata so ha
Tido lesike mu pole how hasidi ke hu chesa. How can the church be strong and united? Kepele ke huwe ki miri meti mu ke ze pocha dali thali doga. Cha thenyu. Chesnu ke zo die su hali ro pole pu ke nie pu die zenu. Lushe ke li ginu zo isi by living out for the Lord. Tido po thelano uto uke zo pressure ke UBC nu UBC ke hu KROTHO zo shiri mu miliu zo shiri kim hedi ke ze porchadi meti thaleviga. How can UBC be strong and united as a church? Jido Paul pu ke sha thini ha ko le ka sa ke nyepu ginu meti thale stand firm in the Lord. Nyepu ginu porchabale be one in the Lord. Nyepu ginu unni bale be joyful in the Lord. Nyepu ginu ernyo men nelie be gentle in the Lord. Nyepu mozu ununu go sevoshle submit to the Lord in prayer. Nipu vigo se ukelenu lebalie. Think about the things of the Lord. Mutelao nipu diezenu rusile. Obey the Lord. Nipu bu jabi ugopete segilia tsutina. Ugopete ke ze sia thalidi THAPU TSALI khu hepengo athinie anye pu chatha me zidio gelilelo me TSALI khu hepengo athinie Nuwe ni pu higo chikinu keli kelem hedi ncha tha me jinwe ncha tha me jidio we
你不许我们给กรา给不是的，而那里的，这里自己弄给不给里面的第些说哈没有个是说喏，不是的没有个，这多窝的不许给个就喏，ZHAPU这个里。THEJA के लिए THEJA के लिए हाको हसे तोला पगज नो हिमे पोपगज क्रॉस चे जे दौर न के लिए मेरी है के हुबुनु के जेदी मैं ती था के लिए के जे पोच थाली के लिए के हुबो चले चे निपु रन के लिए मेरी हे को बु गिनु मैं ती था के लिए हे को बु के जे पोच के लिए हे को बु के जे उन्नीबा के लिए के हुबो चे हे고부 얼뇨맨 내딜 후길에 게후보 쓰지 헤고부 니부 해 모즈노 있는 거 세버스길에 게 찬우 게후보 쓰지 니부 위에고 세리 히켈레누 카바시길에 쓰지 무 니부 인디에 제누 후츠길에 게후보 쓰지 헤게비게 고 즈가즈라 해 카비에 벨레시야 논토 게 메서러프 게 고스디 히미에 포포가자 스페 고스지 시로스 게시 헤길에 무 KETHODIE khasiya gaja uke penyofubu niko honiho nu chike repie Krista Jesu nu mie shike liu chiliji suginu niko keze pocha mu ke dear ready unipu Jesu Krista nyopo ke penyofu cheledio po nyo mu ke masarfu zonu chasia amen.